kemana political party yang kira dun Thailand mana. Kasi klan dak lagi, salang itu kedam tangan ni, ketekdam lawa peng puluh tante, alang itu lagi BJP masih kecerap dun. BJP is or kipi dunji pasal tu kematha. Sitan itu cini, KSA yang bong, kaduk kabe asongja potong ke kali, alang itu kupi se akim mema, alang itu akim me pasal tu marjap tini itu cini. Setelah George Timung lapen la Thomson Rongpi, alang itu bang, lapuson itu tumpang personal, itu ramai pun lagi jom juga ke itu ning duk lo lapen karbi yang orang tak ning duk ni. Tegak oke, alang itu press meet kirang pen. Kacistong mana jok sosial media thelong ke alale to ki putot ki pusit rada tum a comment ki junuk dak salan thang comment ki loke lasi alale tu George Timung pen Thomson rong pia tu KSA asongja po chi parjan pen kar biang lo arah ko pamang hu bang ke inton milo la pen sining dum melam kar bilo chali asong klake kar bi ang long bang isi amoy arbum nit maching hondu itu langdam senang, ningkan ingkoi thongkep apang ke, KSA apang rada tu junudak alam pen pu hai he laben pu dang avik. Sitan non, George Timung leadership pen, Thomson Timung atau Thomson Rongpi leadership pen ajok, ini KSA tu apang jumi mek jununo bang pini bang pen apunji tangho, langsung KSA ke cokdet lang tangho. Apu kawir to, cuma mek juno orang thong kang tot, ini, cajunan kok lo, kurkimo lo ngasih nabela, karbiang lo, je KSA pan ratun kang tot, ratun kipu lo sam juno ben kipu, kurkimo lo abelan, sitan non George Timung lapen Thomson rong pitu kijah pena jok, pini KSA pan anong jo pakang jalo, lasi nang tum ing tonon, KSA pan tum cing hondu. KSA ke karbi akhai panisya marbu. Lasi nang tum lapuson MT KSA claimri, MT tribal akan claimri, MT karbi akan nang tum claimri. Inton milu laki. Ini 99%, 99.9% agar tum alang tum akomen kim akim me masabi. Ceterak nimi tum pada estimate tum reply pulu. Lampu dulu pulu, setelah tum mathalu. Lah tu banding celari bon kusin tu mata. Setelah tu celari pernah jasa tu mi datang dak hansar lang loke. Jaya kathara apan. Lah nomination paper ke fail dia pan. Setelah pina ana makang hon pernah job nomination paper ke fail kali jaya kathara ki haben na halu ki menai kusi ku lang. Bangke minit sita nang ni elang lepan bang accept. Lalu lasi ala itu la person KSA amen en pen rada pan pemang hua sabung inton nang po. Jongsi alam itu ahok pet kecil song orang te kopiah pot si kidam tangani chief executive member CM Tudaram Ronghang Barnabas killing upon kang doi kang cek ahut kang ton ahut kubibor alam itu lam tes sida ninggi dina hidayah alam itu KSA kelilang ma labang suket terak nang kiponang lam tes sibak alam itu ninggi dina ngi polo arjab dina ngi polo press meet hang ngi polo nalut nang li inulat asiya itu kar di lo charlie song asongjak pohon, lapuson nang akheno dak alam banang itu, lapuson Tuhan nang kita, nang cokci bukan tu lam ti cepat lang ni, setelah tu lam ti cepat lang itu biar po. Langsung dak terkelang, langam senang, kali tang rulasun rohan, alang lipan umamnya tu, apa ngal mudat lo, halas sudah pun konam, Thomson rong pipen George Timung konam, kupiah po alang tu insam dunri, alang itu cerap dunangi polo. Itu dunanya polo dalam tis cepat lang dek terak memi dari lang malam. Lalu semua taksi resmi terang pi. Alali ke look cari atai kapi penajoksi kumani colang rem dep le. Hala bang solam ki lam tis yang lam lagi dendek. Kunat si school kapi ma kunat si look cari dun katurama lai hui salang dun kelang dun nangsi setelah halang dun desi pinige. Kumani apo kumani politikera dong celang dun lok masih kai si ini. Apaan aja ini pusara tu mahang jelo, lek ahok, bunang kopu, lasi lah pusana bangke, KSA amin and claim nang ni, lapeng ke teglong lo, mona Chauhan, karbiang lo asiem hangkang tok, karbiang lo arah hangkang tok, alang itu pipot doktrin lah, George Timung pen lah
thomson ong pi podokli alale tum jong sa hok pet song japu polote hala sulam thisi bak sepak lang ni polo opinion thelong le press ni ta hang hela tum mona chohana patha ha sita jo itum karbia song japu karbia det hong pe jogia bang afan jai ke thara pana tola puson mithang akheng bong bangke chipuun lason si theklang long la sila ke song japu tum hok ni mona chohana pana tum condemn de pupe thang teng sai se ha la sanasti karbiang long kala folen ki mang penojo chihang jo ratum long le kidum tangka ke long le property ke na hok hat dak la tum lam thei se paklan na in the back on justice pinya tum pelong de lalu ma song japu long la bela suna thasi tulang Omor Singh Tiso ki hai kidam tani non BJP candidate Omor Singh Tiso Mas tarik trop sisi sarthe phangcho long leke alang long ke do abihari toman eviction tempo pusalang lam chak chipi dora thing sita alang li alam chak ating pen claim pi chunche pini dum theklo sita George Timur ben Thomson bi konap lo in summary lam thi se bak chapak lang dum ma lalo ma khe bang ching honje songja poloma la tung lasila pusona bangke KSA men en pen chepar jan pen rap phang pamang hunani lasi la pusun kumane phanadi favoritism personality ki claim bangke lagi songjap pu ho ko ni lagi lalu labi la song ko nang il tum pu uni keni ni ala do pathak dok ping la ke dam tang hut KSA ban kang ton itu mala khono samsung to nga KSA bana kang check itu tu la mo ha ki hai kasut lam thi sining je media han kang check hutala tum lam thi sining je tar mane karbia khe ki sung hu inglo khe ki sung tum ar japing tum te hok pelong lasi la puson bangke claim mangelo in ton melo nang chungi lo lapen ke KSA long ki do ki claim asong japo song le pidoan nai tum konap sikar japma komara phisi ki don ma nai tum chini lo nai tum siket hekere sai tum sai de lo non ki tuma det ki sung apor tuma khe ki sung apor nas tum phana chungi ke la halo ahok pera asong japo lo nang tum kar chap dum thebi paslang chungi lapu pulong de tuma det tuma long ri tum chipa jokoni dapo kasi non itum ning sipet pen kam ki claim nang ya polo komane ki misunderstanding ma thang ne KSA ban ki nagi pitot pula hang ne itum KSA ban ching hon nil tuma ta KSA lo kardu gore ki itum karbi tuma KSA lo student atuman ke lasi nil KSA ban ke aman pi karbi lo charlie song aman pi sera thomson rong pi just tin wa leadership en jok pi ni KSA tum kang ton ke cholong la ke therak me mil phur ki mo lo first time no sam ta lalu lapian aku ni tum labang sut social press meet kan yang tung lalu itu jong si hola kursi nama lam nang dam pulong te nili nijek yang tung telos ta inu benangan tum nang lila nigi ponde tu pusi ngalu panang pulo rara tu masih ni panang kopu thongsorong pi alang li apunu ke tisopisi kirip lang dam pulo dang tisopisi rimbek piniani anta alang li mithang KSA amai phu ki manpen lam thi sibak ning jel ma punu phan nang li people sanang people os punu son ki claim ko tapupi people lage ami thang adon nom se chidip ma chidip joy nang lo kente ahok pet songjap pu pulo nang te aki chok chi komat ma lagi puna puke je ka thagala akhai ke langdam pu lage aoga bi lage tuming lo he gali lage chini lage kadu beta kaduk pada Cina lagi, lasi lapusona bangke claim nang ni. Itu pun telah hayu helam. Kalau bingung warling kita keman tang tu madu ulang. Bisa lam hala punang kapo. Puntung telah punang kapo. XMP join torong pi. Alang li hala api lo. I'm sorry kalang lo jadi. Kalau mata orang pipi. Tara. Lapan song sela. Mau England, iya lah, beda sing England, non MLA, orang England pen, orang hang bong, lasi karbi yang bong, betul lah, jujur sekian lah. Tapi tu hang pun tu, personally tu acting tu, lah, people si, alang Tuhan pu, pedet manit, people si, lapunat jaya ketharan purong, halah bangil tu ke, kacini ketemu, ni tu kacini kali, cini, satu pinian ni nanti personally attack kalah, lasi lah person personal kayak attack bangke ington mil, bangke si itu mah.
KSA bubelo la George Tim bela Thompson pimi la bang ington mile la si ami tha keng tong ti bat kok si bang keng tong ki yom dun basalam theke pachikok werino lalo la pen adun thu bang ni ke pung tung bang la halo ala Election Commission of India pen ke pangdak la 2007 an kan isi arono la ke ha la kor pandak lagi lo polong te elected member tu ki dobo ma chakong ki dobo ma tu latung kopi chakong la kopi an sa tum lam ningi unjil dak kadu ke tok labdo kasi do ong bong pani soni sun tha points ni li dak ningi chotpo koro kondak lagi lo ka philo polo tangte la elected pene power dobo ma tum ke rara phan kopine scheme nang pi tho pu chaklong le lo lage prohibited to lage aron kari le kopine social welfare amen and pen social welfare amen and pen rar phan ki chak lason ke claim ngale non bisar lam latum urunodoi itu ma party pen nang tum han urunodoi lan ana tangkana bipo la rar phan chaklong le lo lage laka aron kar kan lo la pen ke ration card ang pg ni tu kula chaklong le lo la pen ke kedam tang chief minister Himanto Biswa Sarma Assam chief minister metric ke pas tum phan college of first admission lo pote 10,000 paisa pg laka chaklong le lo ta university admission and tum phan 11,000 atangka pg gara chaklong le lo ta aron ka kan lo ta la belasan la si la PMAYJ hen na pg la hai ai scheme bangke la tum ningjelong le lo la elected member tum ke jakong do mo tum ke la si kedam tang tum theglong lo MLA dorsi rong hanga ki hai alangli mata pota kiron lakor kondak lagi lo official pota kiron radhan lake chok chelo lagi aron kali lo lake dak si tok tan lagi kumane episasi tumle kani bol ke la Election Commission of India 2007 aron la namanta la studi bom la sila sote bolong te alang tum aron karkan lo jong si la sini tum hin tangkane yang tum mangala halo lang tangkan lang pi nang tum phan lara poisa nang pi itu ngam party nang dunlo polong te polahai rada phan kicak di jongsi urunodoi alam pen radhan pamang hubam lang lapen ke PMA baja alam pen radhan pamang hubam lang lapen ke la kusalo pi hon ration card alam pen radhan pamang hubam lang polo tangte than bom lang polo te itum ke da kirang GR ni itum ing tangkring men chisong nang kokpo lapen itum law and order long dam nang kokpo lagi atau against pen FIR pinang kokpo lagi lakin itum gelo ke alase alang itum kedam tang lo itu apa si pidei pulo sta batai si ke pachi nei pulam le ang chini lo sampai batai si ke tu pachi nei pu ajok sin tum ing samri lo sela pini pen alang itum non team card biang long BJP long apen congress ke power ave la non BJP long ke do elected EM MEC MLA itum an CM alang itum nang tum kachiri se kimelo lake warning kuali lake aron si do galo kasan tum la urunodoi scheme pen harap pamang hurino PMAYJ hem pen amen pen ration card amen pen kemang hubang ke ing tona ko kali polo te ing tangkring men ke bang tuyani tum chisong nang kapo lalu lasi bichinu rigang tung lalo lasi mo kinang du bete nang tala pon non ha paklang dak nai rata phan ladak dak tok tam yo korob kondak dos and don ikem long le dak tok tam lasi laso bang ke nang tong media tuhan kimi lo lapang paklang dak segini pulong te komane ke abi bu pudai mene di coba la episode tum ke pun tahai mene ben ke la kam tame utuma julong lo non da kam tame continue claim bom sipu to war tane lapu arlong thokra kam tu rong lo jisi ke pas soda lai theklong ni tum arjulong hal hai tai ing tona bu ing tonte po te tung video footage and po ning join lo ko ma si claim ko ma contract dar mala claim hala tum case do lagi 100% lo lagi lake nil tung kalo Election Commission of India principle dak di puang kanta langsung ki claim do tung theklong arjulong kapen a video footage do budi a video footage do nitu kapen pa ni siata kuna men si yang lam chatkan apar habjan long kada men de rupsing o lake ha asira bola asira pa ni si yang mar budi tua makiha tura mo si yang masih lagi video footage lagi siang masih urundu elam bocak nanti. Urundu dia bocak nangkim serak, lapen tohar nang selam pipun long tohar itu. Jo. Panjang helang lagi kurang kondak lagi lo film lagi. Tohar nang selam piji toh, tohar nang selam pi toh bocak nang mam pipo toh, lahai hui si parnisi apar habjal nang si siang mangke lam kicak. Lasin lahai bangke alang lagi cak lang lagi. Atau alang lagi siang dobom lang. Cak lang lagi. Kita arun tidak dobok lagi.
Kasi langsung cak, langsung Jose kirang tuyo ni alam ko langsung cak bom lang. Pulo tante bala ki cak tang adun ko claim pidet pulo te la ke nilitung ara tempel la ke inside nang ko. Like court la ke case film nang ko lagi. Alam ton development ha ki kar ko na pudhai mene hai. Sita la ko conduct stick la ke long lelo lagi. La after election bang ke tum claim to melo. Khala bang la ka program sita la election la prang ang bong ke la ko conduct ang bong ke la tum la puson rata phan cak tab long lelo lagi. Lalu. Sinang tum pen ka ni son do pulo tante.